टेंथा हाइबुंग ट्रांक्विलिटी क्लब टेंथाना सिंदोना टीम तरा तरुना ग्रुप मरी थोना खाइदोक्तुना था सिगी निपानदगी TQC ग्राउंड सानबा हौखिबा थर्ड TQC ट्रॉफी 2026 लेट इरुंगबम बिरलाल मेमोरियल स्टेट लेवल ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट की सानखिबा मैच सिंगदा फ्रेंडशिप क्रिकेट वाबगाई अमसुंग एक्सीलेंट फाउंडेशन खांगबो माई पाकनाख्रे ngasi sanakhiba ahanba match ta friendship cricket wabagaina Dafia Lilong Yangbi bu wicket amada maithiba piki match asida Dafia Lilong Yangbi na toss ngamduna hana batting paiduna sanabada apibu over tara manga da wicket tara mak turaga punbaran siam ga yakai tare loramki masigi fakumda friendship cricket wabagaina over tara mariga ball anida wicket mapan turaga target run लांथोक्तुना रन चामग हुमफु लौबा ngamki match asida pol kunmari da run yankhai nifan lौबा ngamkiba Paramananda Huidromna man of the match ta ki suba match ta excellent foundation khangbona Tentha brothers Tentha bu wicket tarukta maithiba piki match asida Tentha brothers na toss ngamduna hana batting paiduna sanabada apibu over tara manga mayonabada wicket nipan turaga run siamag kunifan khak lौबा ngamki masigi fakumda excellent foundation na over taraga ball ahum khak mayonaduna wicket mari khak turaga target run siam kuntre lौबा ngamduna mai pakhe match asida ball kunithoi da run kunthra nipan aduga wicket ani lौबा ngamkiba akasna man of the match taki tournament asigi thangnabi sing khongjum sol village gi Slopeland Public School की campus ता लैबा water bottle company Eastern Lilina sponsor तबुनी हारे।